Abashatu bafa baheza kushikibwa hirwarwe rya St Francis Mutorere Hospital, abandi bashatu bahona nebihuta. Okurjerali turinayo Alexander arimwijukuru wa kifana ashobora ngunyumwa abaziyo majingo ga Shanka Mshanzi Hangwe babeire begamire enjura bwanyuma yo kwinuka. Nashobora ngu enkuba etire bona bagwa cyumura kandi babeire bari mukaga bayirukirizibwa ahirwaro erya Mutorere Hospital. Bashatu omurubo bafa baiza kuhikwaho abandi basigaraho baino buhuta. Ubwo kwa turi kurya mukecuru ari gutahura ikaza gukubita ikajana abana batatu abandi tukaba twakorometse byabaye ejo saha 7 z'amanywa. Mwe muri bangahe mu twa turimo turi batandatu yica batatu hasigara batatu. None uweho wakorometse ote? Njena akujisho nakorometse nimisonga zaziri kunje mu mutwe ariko bamubonye budagara. Nashobora ngu abana mukagaba batwire nibatura na nyine nkurubo mbona abafa. Twabaga turi batandatu hano twaberaga bamwe turabuzukuru bembe nuko twitwaje guteranira hano ngaho kwa mukecuru. Sasa uko byabaye ico birakubita bijana mukecuru n'abuzukuru be babiri twebwe turasigara turakoromeka twebwe turasigara kuba mugejeje mu rwariro baratubwira ngo yapfuye. Okurugerwa ahari akampurira Shakira awemyaka 14 y'obukuru arimwijukuru wa nyakwegendera Nyiramigisha Evasta nashobora ngu babeire bahinguka okuruga hamsiri batiyo bayishororeza omunju okurya cyamshana aho nehenkuba eterire bona bakagwa cyumura. Byatanditse turi kumukorera maze tuvuye kumukorera twugama mu nzu aratwakura ngo tuje kurira mu funguro twabaye twicaye tumaze gukaraba intoki none iradukubise twese maze sasa mbona umuriro gurukwaka nagiye kumubona mbona yaguye nkiriya nabura bwana bubiri buragwa tunagumye twicaye ariko natwe tutashobora kuvaho turi. Nyiranza Boni Pajore ari nyina wa Mwibahishe Ashavin nashobora ngu ahurire nduru okuruga omubatahi ate nuko kwiruka kuhika ahakejo akabatwara omwirwariro abamwe bakafa baiza kubasyaho. Harundi mugore wo cyatsinzara ku kereziya gisiga gicapyeho nk'umusaraba tukireba kare ikibazo ibyo byari bivuyeho yakubitaga tugira ikijana ariko buyajanye abantu batatu. Rero turi kugira ngo yende mwatuyamba niba ari uguperereza nanga niba hariho akantu kashobora guhagarika inkuba. Nsabiyumva John Bosco speaker wa Rukundo Town Council yashobora ngu ekine kigwererezi eki yashabiraho government okurabira mu office yenganzi ihanga okurugayo no mukono gw'obuhwezi. Kandi abacamani abayi n'ubwege akabagara twese twababaye cyo gukora dufite turi gusaba gavumenti kugira ngo nyine nka ofisi y'ibigwiririzi tubayeho tutabyiteguye kugira ngo irebe ukuntu yafasha uyu muryango wavuyemo abantu bose batatu n'urundi gumwe kuko iki ni kidasanzwe mu buzima kandi tugakangurira abaturage nabwo gukomera kuko biza mu gihe abaturage bashobora ngu okuterwa kwenkuba kwarabireho mu cweka cyabo emyaka nka 10 yitira mabega batyo bashaba offices zirukwatwaho aha district okurugayo kushomesa abantu ahabizibunke ebyo. Ariko ibigiye izi kuba ntazikunze kubaho cyane ubu hamaze tumaze k'imyaka nk'icumi amuvuye kuba twumvishira hano muri village yacu. Babona byadutangaje mbese ibyabaye niko bici niko tubizi twese. Ibyabaye ibintu bya bidasanzwe kuko yagize ngo mu myaka 80 ariko sinenaka bibonye zaburi kintu cyo cyane. Gasha kwa Adonia Atweire ahabwa Tayari West.